drugari, evo nas ponovo skupa u ABC djeca škole. Novo druženje je pred nama, pa krenimo i učimo zajedno. Ja ću vam govoriti neke zagonetke, a vi ćete mi pomoći da ih riješimo. 3, 4, sad! Njenu kuću štalom zovu. U njoj živi, jede i spava. Rado na pašu ide. Sviđa joj se svježa trava. Znate li ko je to? To je krava. A znate li kako se krava oglašava? Mu! Pokušajte i vi. Na pašnjaku nešto bijelo. Neumorno travu pase. Mnogo ih je, stado cijelo. Kraj njih čoban odmara se. To je ovca. Kako se ovca oglašava? Znamo li? Ili možda ne? Reći ću vam. Be! A sada idemo dalje. Još domaćih životinja željno čeka da ih upoznamo. Spremni? Idemo. Kljunom kljuca razna zrnca. Ispod krila dijete skriva. Ona je kokoška. Znate li kako se kokoška oglašava? Ovako. Ko, 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 ko. Školarci, idemo dalje. 2 roga i bradu ima. Kad sa svojim jaretom šeta, veselo skače od cvijeta do cvijeta. To je koza. A znate li kako se koza oglašava? Ovako. Sa livade grivom maše i voli kad ga neko jaše. Ne smije se, nego rže i trči od vjetra brže. On je konj. A konj se oglašava ovako. Mi smo perad smiješnog hoda. Privlači nas uvijek voda. Ko je to? Patka. A patka kaže kva, kva, kva. Ponovimo sada zajedno. Krava, ovca, kokoška, koza, konj, patka. Ovo su sve domaće životinje. Kada dođete u domovinu, obećavam posjetu farmi. I idemo zajedno. Važi? A koja je vaša najdraža domaća životinja? Nacrtajte je. Vaši crteži su odlični, baš kao i ovi oko mene. Koga tu čujem? Pa to je mačka. Mačka voli da pije mlijeko. Ko nam je to došao? Ovo je pas. Ovo je moj pas Lucy i mi smo nerazdvojne. A da li znate da su pas i mačka također domaće životinje? Daj žabu. Bravo, Lucy! Bravo, Lucy! Baci 5. Baci 5. Bravo! I još samo nešto za kraj. Šta mislite, drugari? Gdje žive domaće životinje? One žive na farmi, u štali, a neke i u kući. O domaćim životinjama se brine čovjek. On im donosi hranu i brine se o njima. Bravo, drugari, bili ste odlični. Naučili smo zajedno domaće životinje. I znate, one nas čekaju. I ovdje, u domovini, Bosni i Hercegovini. Dođite nam čim prije. A do tada veliki pozdrav od vaše i naše ABC djeca škole. Vidimo se uskoro!